yitwa Element Aaron, producer wa mbere mu Rwanda, nabivuga nemye nta n'isoni mfite. Ku itariki 25 z'ukwa 10 umwaka wa 2024 nibwo twagiye kubona umuhanzi akaba n'umuproducer utunganya iby'amajwi Element yasize post hanze agaragaza ko yabaye nomine muri Grammy Awards. Ese byari byagenze bite? Hari abatangiye kubyitiranya, bamwe bavuga ko umuziki nyarwanda watangiye kugera kure, abandi bavuga ko ari agatwiko. Ibi ngibi byari byagenze gute kugira ngo yisange hari ahantu hatazagira utera ibuye Element? Ndaje mwereka urutonde rw'abahanzi 10 bakomeye cyane b'ibyamamare bayobowe na Nicki Minaj bataregukana Grammy Award na rimwe mu buzima bwabo bamaze bakura umuziki. Nibyo ngiye kukubwira, icyo usabwa ni ukureba kino kiganiro paka kigeze ku musozo. Ku itariki 3 Gashyantare mu mwaka wa 2025 abarimo Beyonce n'abandi bishimiraga ko bakomeje kwesa uduhigo two kwegukana ibihembo byinshi bya Grammy Award. Abandi bahanzi b'amazina akomeye batigeze bayegukana na rimwe mu buzima bw'ubuhanzi kugeza na n'uyu munsi. Nubwo Beyonce amaze kwegukana Grammy Award zigera kuri 35, biratangaje gusanga abahanzi nka Bob Marley, Tupac, Jennifer Lopez, Snoop Dogg n'abandi benshi batigeze batsindira na kimwe mu gihembo bamaze mu muziki. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kukugezaho urutonde rw'abahanzi 10 b'ibyamamare bikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'andi bitigeze byegukana Grammy Award. Byo bimaze gutangwa inshuro 67. Iyi chaîne yitwa DAP TV Rwanda. Reka duhere ku muhanzi Bob Marley. Robert Nesta Marley yavutse ku itariki 6 Gashyantare muri 1945 avukira mu gihugu cya Jamaica. Gusa uyu muhanzi yaje kwitaba Imana ku itariki 11 Gicurasi mu 1981. Yapfire mu mujyi wa Miami muri leta ya Florida ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bob Marley afatwa nk'umwami w'injyana ya reggae, yarinze yitaba Imana muri 1981 nta na rimwe ahataniye ibihembo muri Grammy Awards. Icyakora kugeza uyu munsi album ze ebyiri n'izindi ndirimbo ze 3, Get Up Stand Up, No Woman No Cry, One Love, zo zibitse mu nzu y'icyubahiro ya Grammy Awards. Kuri urutonde rw'abahanzi 10 b'ibyamamare ku isi ariko bitarigera bitwara na rimwe ho Grammy Award, turasanga umuraperi Tupac. Uyu muraperi ufatwa nk'umwe mu beza b'ibihe byose mu njyana ya hip hop. Tupac Umar Shakur nawe yarinze yitaba Imana mu 1996 ataregukana igihembo cya Grammy Award, nubwo yagihataniye inshuro zirenga 7 zose. Icyakora mu 2024 Tupac yari agiye kugira amahirwe yo kuba yakwegukana Grammy Award ye ya mbere, nubwo yari amaze imyaka 29 apfuye. Icyakora n'ubwo icyiciro Diamond, filime mbarankuru ivuga ku buzima bwe na mama we, yari hataniyemo icya Best Music Film cyegukanywe na Daddy Dream, ni muri filime mbarankuru ya David Bowie. Tupac Umar Shakur cyangwa se Tupac cyangwa se umwite Pac cyangwa se umwite irindi zina bita Makavera, hari ku itariki 16 Kamena mu 1971 nibwo yabonye izuba. Avukira muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akomoka kuri Afeni Shakur na Billy Graham. Uyu muraperi yabereye benshi urugero kandi benshi bigana ibikorwa bye by'umwihariko mu njyana ya hip hop. Uyu nawe yarinze yitaba Imana nta gihembo na kimwe abonye muri Grammy Award. Undi muhanzi dusanga kuri urutonde turasanga mugenzi we nawe umuraperi uzwi ku izina rya Snoop Dogg. Snoop Dogg ni umuraperi, ari mu baraperi bubashywe ku isi by'umwihariko mu njyana ya rap. Ni umwe mu bafite izina rikomeye cyane ariko utarabasha kwegukana igihembo cya Grammy Award nubwo amaze kubihatanira inshuro 19 zose. Calvin uzwi cyane ku izina rya Snoop Dogg yakunze gushyirwa mu bahatanira ibihembo kubera indirimbo ye yabaga yakoranye n'abandi bahanzi barimo Katy Perry, Dr. Dre ndetse na Kendrick Lamar. Ku rundi ruhande ariko na zimwe mu ndirimbo ze zirimo Gin and Juice nazo zahataniye ibi bihembo ariko birangira ntacyo abashije kwegukana. Uyu nguyu nawe umuntu yavuga ko ari umulegend mu njyana ya rap ku isi hose. Arakunzwe cyane by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari na benshi bamufatira icyitegererezo ariko mu bakora injyana ya rap. Kuri uru rutonde rw'abahanzi 10 b'ibyamamare cyane ku isi ariko bataregukana igihembo na kimwe muri Grammy Award, turasanga Selena Gomez. Biratangaje gusanga kuri uru rutonde umuhanzi Selena Gomez utaregukana igihembo na kimwe muri Grammy Award, n'ukuntu ari umusitari akaba kandi ari uwa kabiri nyuma ya Cristiano Ronaldo mu bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram.
Nubwo ari umwe mu bahanzikazi wavuga ko bakunzwe cyane, wavuga ko bagezweho ndetse akaba n'umwe mu bakunzwe bikomeye cyane ku isi hose, biratangaje cyane kumva ko atarigera yegukana Grammy Award n'imwe mu buzima bwe bwose. Akaba amaze guhatanira ebyiri gusa mu nshuro 67 Grammy Award imaze iba. Selena Gomez udakunze gushyirwa mu bahatanira ibihembo bya Grammy Award, mu 2021 alubumu ye yise Revocation yahatanye mu byiciro bya Best Latin Pop Album, mu gihe muri uwo mwaka nabwo yahataniraga igihembo cya Album of the Year. Kuri uru rutonde kandi biratangaje kuhasanga umugabo Notorious B.I.G. Kuri uru rutonde rw'abahanzi 10 batarigera batwara na rimwe Grammy Award kandi ari abasitari twese dukunda muri Afurika ndetse no mu yindi migabane, ugashyiramo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari naho bakunze kuba babarizwa, nta na rimwe barayegukana. Turahasanga The Notorious B.I.G. Nubwo ari umwe mu baraperi bakomeye babayeho, yarinze yitaba Imana mu 1997 atarabasha kwegukana na rimwe Grammy Award. Yahatanye inshuro enye mu nshuro 67 imaze iba. Mu 1996 indirimbo ye yise Big Pop yahatanye mu cyiciro cya Best Rapper Solo Performance. Iki akaba yarongeye kugihatanira mu 1998 kubera indirimbo ye yise Optimizer. Mu 1998 indirimbo ye More Money More Problem Notorious yakoranye na P Diddy yahatanye mu cyiciro cya Best Rapper Performance ndetse na alubumu ye yise Life After Death. Nakubwiye ngo biratangaje gusanga bano bahanzi kuri uru rutonde bataregukana Grammy Award. Wakwibaza ngo bagendera kuki? Kuri uru rutonde turasanga umuhanzi Nicki Minaj. Uyu nguyu si icyamamare, ni icyamamare ku isi hose, na ahantu batamuzi. Akorera umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Onika Tanya Maraj Betty wamamaye nka Nicki Minaj ku myaka ya 42 y'amavuko na 23 amaze akora umuziki awukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yawutangiye mu 2002 nta gihembo na kimwe cya Grammy Award abitse mu nzi we, nubwo amaze kubihatanira inshuro zigera kuri 12 zose mu nshuro 67 Grammy Award imaze iba. Uyu nguyu nawe nta nimwe aregukana mu buzima bwe bwose amaze mu muziki mu myaka 23 amaze mu muziki akorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Undi muhanzi dusanga kuri urutonde rw'abahanzi 10 batarigera batwara Grammy Award kandi ari ibyamamare muri iyi si ya nyagasani, turahasanga umuhanzi Katy Perry. Elizabeth Hanson wamamaye nka Katy Perry akaba umwe mu banyamuziki bafite izina rikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umwe mu bahanzi batarabasha kwegukana igihembo cya Grammy Award n'umunsi n'umwe. Katy Perry w'imyaka 40 y'amavuko na 24 amaze akora umuziki awukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amaze guhatana ibihembo 13 mu nshuro 67 Grammy Award imaze iba, ariko kugeza magingo aya nta gihembo na kimwe aregukana